ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kumshibinta banyakun persya ke Jingpang tuberculosis hapo Ribhoi district kumshibinta jong Pradhan Mantri TB Muk Bharat Abhiyan ka office jong district tuberculosis officer klapenloi ke jingalang ha PHC bernihan ha ka bagi Jingbam Taymet lasam shi break bedanya ke Jingpang TB ha kini kisngi basam mikini ke Jingbam Taymet lasaki ke jingdan lang MLA ke jirang uba sostena sotun district medical and health officer Dr. TS Momin district tuberculosis officer Dr. E Kalwing bagi nong mikmat ni company jong ka Mythen Alloys Private Limited Sham Century Ferrous Limited bagi ka Pioneer Carbide Private Limited kini ki company kila shimsmai bikin kersya ni ki Nongpang TB da ka bapinbiang ke Jingbam Taymet habaro kisngi bagi Syak Sumar Kajing kuble ke lech ke district tuberculosis office bagi jing nok mensi mekelut jong kini ki company sikilai pun rengut ki Nongpang TB ki balayo pedang ye kini ki Jingbam Taymet UMLA ke jirang uba sostena sotun ulai ke jing yaro e ka Sorkar kemi kumjuru e ka Sorkar jela badru e ka tanat ka koi ka khya ki bala shim ye ke senjam banya khun persya ye kini ke Jingpang TB bad ula banjur halo ke jingdon kam banya trelang banya khun persya ban Pynduhjait ya kini ke Jingpang bad ha ke ju ka por uba sotun ulai ru ke pisah ban ru pawajar banyarap ya ki bapang nutrition is very important for having eradicating this disease along with the medicines. Regular intake of medicines along with good and nutritious food is very important for curing TB. It is with around there were around 447 TB patients in Ribhoi district, out of which 227 TB patients are on treatment. Some have been cured, but it is with great sadness, like I would like to say that 21 have died last year from suffering from TB. Therefore, and 11 patients have dropped out, means like they have stopped taking the TB medicines. So I feel very sad to say that 21 have died when it is totally a curable disease. So I would implore upon you that TB is curable and you should take the medicines regularly, which is being offered by the government of Meghalaya and as well as the government of India by the Ministry of Health and Family Welfare. So I would implore upon all of you not to drop out but to take this TB medicines regularly and plus good and nutritious food. Soban penpau ya ke jing sungu ya ke Sorkar nadu ke central nadu ke state government link ba ke health department ke ba kila shim ya kene ka senjam hakaba kila ile shitom kila tre shitom nadu doctor ki nurse ki staff baro jong ke health department kila ile shitom kun mo ban pencil khu iki pajba iki patients ba ki patients kim dai ban tieng Baro ki patients ki badon ya kene ke jing stom kim dei banting namar kade ke jing stom kabala ban penkoj kumbala batai dai Dr. Momin DMNHO ba kino ke bayo ya kene ke jing stom pidon kam ba testa agar kom di dawai ke jongpi nangta pidon kam ban bam ya ki jingbam ki jingbam ki batai kela ban atshu ya kita ki nutrients ke ban la ban yele ya kene ka jing stom Tyngeh so ban ya ke jingero ya baro ki
factories lain keno ki individuals ki balaya don mentalang bat ki health department naga menta kumno ban contribute haga bidai bat ki nutrition lain ki bam ki balala ban adopt ya kini ki patients ya ki lingba ke jing ki contribution ke jong ki ban ai ya ki jingbam ki batay naga menta kini ki patients ki ba don ya kini ka jing stom tena kaliang jonga kum u nong mi khmat ngasngo kumbang ilaya keren kumbang ilaya ya nado kipor ki mensua badi doktor kalwing ilai kendo ringkat bat ki baro ki doktor ki bedon lang khang meeting kat kum ka jing kerpat kat kum ka jing persngo lang na kaliang jungki tena kaliang junga kumunong mikmat ngilai persangi haka mencem senam bat mentaru ngabu hi ka jing kular hakmat jungpi ba nyinsa adopt biang bat nga sai biang san repo ja na gamatau niu na gamata kenika samoi ka bamaki penpenyat na gamata pin distribute ya kenika patients ki ba don ni kenika jing stom te nga sa handover hai Dr. Pritam na ngami keduk la na direct happy te nga penpau ya kataka jing trailang ringkat bat pi namar ngikwa ba ke jing thmu ke ka thong ka ba Sorkar ka don ling ba ka health department na ka menta banyarap ya ki patients te na kaliang jungi ngikwa ba ka jela ka jungi ngikwa ba ka ri ka jungi kan light no na kani ka Jingpang kan light no na kani ka jingstom ka ba ki pajba ki kendu kamtam ha ka bedai ba kani ka jingstom TB. जब शुरू में हमको टीबी मिला था तो हम आया यहाँ पे पूछने के लिए। रात को बुखार आता था तो फिर डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको दवाई लेना होगा, आपको टीबी है। तो उसके बाद दवाई पहले जब स्टार्टिंग में जब टीबी जब शुरू हो रहा था तब वो बहुत वीक फील होता था। जब फिर दवाई खाया तो उसके बाद अभी अच्छा स्ट्रॉन्ग फील होता है। और बहुत लोगों ने मदद भी किया अलोंग विथ फूड बास्केट एंड ऑल। और अभी दवाई स्टार्टिंग से खाया, अभी 5 मंथ चल रहा है। एंड से पहले बहुत वीक फील होता था, अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और नहीं, खाने पीने में कुछ तकलीफ तो नहीं है। और तो you need to eat healthy food, vegetables and etc. Awan kong nung shop ngay kendo habang ayo ya kani Jingpang ngay kendo bon ke Tyngeh kaban kong hakabam kadi kabaar hakathia kadam kabalai hakayat kayang mat kabasau hakaya kendo bat ki perlok perjaro ngahap kiar yaki namar tiba ke Jingpang TV kalak banbit syaki lengba dak bangi ya ba medik lang bat taruh sakno lakut ngam halor kaneka jing ais mobhana kilang itu ki company ngam tip ki company metan bat ki karbai ngasngongu namta kaneru ba ngasngu namta kaneka jing ais mobha jungkiru kabalong sikawei ke jingyarap kaba nakaliang ni kibio ekne Jingpam minyo ya ka Jingbam ka batay hakatakar kom ka bangin bit min biang in yo kamet ka bukoy ka bikya ko shat ka buklan kat ang mi kisngi kibenai bat kisnem bat kumjuro habangi sim ya kane Jingpam mida songuro namenta jongki namar ba lengba jongki ba ni yo ka jingyarap hendrai lem kumta nakaliang ni kiba don hapreng ka jingkardu katan ni jenjar namar ba ngi hablet tre shalengkha ngi habla blas ni ngim la shu ban tre lengba ka jingdot jongki te ngi sala ban yo ken ya kata ka met ka ba koi ka bihya
Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.